Gledate Gorenjska poročila na GIB TV. Dandanes vse več zaposlitev zahteva dolgotrajno sedenje, kar negativno vpliva na zdravje naše medenice. S tem namreč slabimo mišice, ki nudijo oporo organom, ti pa se posledično začnejo spuščati in tako se človeški organizem ne zna več pravilno gibati. Ženske na težave pogosto naletijo tudi po porodu. Ena izmed rešitev, kako povrniti medenico v pravilno delovanje, je body tehnika, ki zajema širok spekter zdravega delovanja organizma. Inovatorka Ana Marija Jagodič-Rukavina je tehniko razvila pred 15 leti. Mi na taj način osvještavamo ljude da to žive svakodnevno u životu i da ponesu to sa sobom na posao i kad će nositi dijete i kad će biti žena trudna ili kad će prat prozore. Znači, bilo kakva životna situacija je bitno da se čovjek pametno kreće. Da ne zaboravi da je tijelo tu da služi da što vitalnije živimo, a ne da sve radimo iz glave i naravno da su onda simptomi tijela prije ili kasnije prisutni. Ali onda čovjek misli da je to normalno jer je svima tako, pa nema veze i meni je. Nije. Z body tehniko se ukvarjajo tudi v Sloveniji in sicer v PBS Centru športne odličnosti. Mi smo prvi, pa zaenkrat edini franšizni studio body tehnike v Sloveniji, tako da na nek način prenašamo poslanstvo Ane Marije tudi med naše vadeče oziroma med samo Slovenijo. Body tehnika je celovit integriran pristop k medeničnemu dnu in k zdravju. Je skupek športa, rekreacije in rehabilitacije. Ako imate problem sa ramenom, mi se nećemo baviti samo ramenom, nego ćemo gledati zašto je došlo do problema i cijeli sustav dignuti na jednu vitalnu razinu. Kad kažem cijeli sustav i kad kažem integriran princip, mislim na to da se djeluje na koštano-zglobni sustav, na vezivni i mišićni sustav, na neurološki sustav, naravno to onda djeluje i na psihu i na emocije i zapravo vrlo brzo se čovjek osjeća da si je promijenio životne navike i da je sve nekako ljepše u životu, jer kad se ti osjećaš bolje u svom tijelu, onda je zaista sve drugo nekako bolje. Naše primarno poslanstvo je vrniti človeku to ravnovesje skozi kretnjo, skozi to, da se majčken mentalnega fokusa obrne nazaj v telo in kretnja je enostavno proizvod nekega trenutnega počutja. Mi pa temeljimo k temu, da pač kretnja s časoma postane čim bolj kvalitetna. Z body tehniko skušajo torej vzpostaviti nek optimalen nivo psihofizičnega počutja. Pomembno pa je, da tudi sami poskrbite za veliko gibanja, pravilno obutev in pravilno dihanje, saj na ta način poskrbite tudi za dobro ravnovesje medenice. Vsak posameznik si lahko pomaga sam s svojim telesom, če le spoštuje in upošteva, kaj mu telo sporoča.